Hey, заяа цаа манайхаа дэлгэмдээ байна. Миний сувг дэргэн тавтаа морил өнөөдөр Mind Junkie сувгийн 10 аимшигтай paranormal бэлтгэн дээр reaction хийх болно. За тэгээд намайг дэмжиж subscribe, like дараарай. Битгий мартаарай. За тэгээд шууд бичлэг рүү орцгоё да. За жоо хоолын юм арчлаа. За. Нэр ийшээгээ битгий хараарай. Энд дэр жоо юм гарсан юм аа. Бапайчсан. Битгий шахалаа хандуулаарай. За ингээд бөөнөрөө бичлэг рүүгээ орцгоё. This first clip comes from Podcast Paranormal investigation channel based in Mexico. In this podcast episode, special guest Antonio Zamudio, dubbed as one of the best investigators in Spanish America, recounts one of his terrifying experiences with a child's doll. Called in by concerned parents, Antonio, dubbed as one of the best investigators in Spanish America, terrifying experiences with a child's doll. Called in by concerned parents, Antonio says that a child's clown doll was the source of many problems in the family. Энэ нөгөө аимшигын подкастад орж байгаа юм байна те. Тэгээд энэ ахгүй ерөөхдөө яг хоо энэ сүнс шүүсэн хүүхэлдэйн талаар ярьсан юм байна л да. Алиалагчийн хүүхэлдэй юм байна л да сүнс. Тэгээд яг хоо энэ хүүхэлдэг гэр бүлийн гишүүд мань худалдан аваад аваачихо. Тэгээд хүүхдэд авч өгөөд за тэрнээс хойш Molly's home. The mother claims that ever since the doll has been in their house, that she'd hear strange, unrecognizable voices in the night, and that she found her 11-year-old son speaking and communicating with the doll as if it was alive. Зөв. Тэгээд энэ бүсгөл яг 11 настай хүүтэй юм байна. Тэгээд энэ хүүхэлдэйг гэртээ авчирснаас хойш хүн тэр хүүхэлдээтэй яг тийм амьд юм шиг харилцчихсэн гинэ. Тэгээд тэрнээс гадна дүүнээс гадна бас айгүйх тийм хачин чихтэй чимээнүүд гардаг гэсэн гэж байна. Problems became even worse when the mother tied the doll up and threw it in a bag outside, only for it to mysteriously reappear 3 days later at the foot of her son's bed. Амар юм те. Тэгээд ээж нь ерөөхдөө тэрийг анзаараад хүүхэлдэг савлаад ерөөхдөө яг заага хайжээл гэсэн үг те. Хаянгууд буцаад 2-3 хоногийн дараа хүүгийнх нь юунаас орны дэндээс олддог юм ямар амар те. Creepy. When the child's mother called in psychic expert Antonio Zamudio, he decided одоо энэ Antonio Zamudio гэдэг энэ ахгүй ярьсан юм. За хитрхийг зогсоочлаа. За уучлаа. Бас заримд нь яалч үг ингээд бас чадгаараас орчуулчихгүй бол шууд үггүй орчуулахгүй шүү дээ. Зүгээр чадгаараа л to set up night vision cameras around their home, one of which was in the hall area where the doll was placed. What the camera caught has left even skeptics baffled. За тэгээд ойлгомжтой тэр явдлаас хойш одоо бүсгөл юу яасан байна. Тэгээд гэрийн тэнд камер зориулсан юм. За одоо бөөнөр камерт юу бичигдсэн байна. Эндээс харцгаая. The long, stringy figure of the doll suddenly rises up beside the bike before quickly dashing across and out of view of the camera. Perhaps what is even more frightening is the fact that Antonio says that the doll went straight into the little boy's room, who was fast asleep. After одоо энэ нэг юм амар юм гулжгансан яалч хөлөг юу харагдчихлаа те. Хүний дүрс харагдчихлаа юм л да. Тэгээд энэ эндээс ингэж босоод хүүхдийнх нь өрөөлөө ордог гинэ. Орж байгаа гэж харагдаж байна гинэ. Seeing this footage, Antonio decided it would be best to take the doll with him from the family home, despite the fact that he believes that the doll is possessed by what he calls a spiritual entity. Many users seem to believe that often demonic entities take the form of something that appears safe to befriend children, and that this case is no exception. What do you make of this? Is there a malevolent force inhabiting the doll, or is this something entirely different? Let me know down below. If you're a fan of scary videos, make sure you subscribe and hit The Haunting of Giovanni Limma. Хүний нэр юм байна л да. The next set of creepy clips that I put together were uploaded to TikTok by a user named Giovanni Lima. Giovanni юм байна. Заачлаа Giovanni.
girlfriend, who live alone together in Brazil, had been experiencing terrifying events inside their home. Scratching sounds would be heard coming Энэ Giovanna гэдэг нь одоо эрэгтэй хүн залуу юм байна. Энэ залуу найз охинтойгоо хамт амьдарч юм байна л да нэг апартменттэй. from За. the dark end of their hallway. Sounds of Тэгээд ерөөхдөө ойлгомжтой. Тэгээд энд нь илдэн зэ чимээ эсвэл илдэн зэ маажх чимээнүүд айгүйх гардаг. Оо. laughter echo from the shadows. За. Not the type to post about anything supernatural, Ямар тэнийг юм юун дээр клипэн дээр оролцсон юм бэ? Giovanni uploaded these following clips in search of help and advice as he began to realize that the disturbing events in their home were not a figment of their imagination. In this first clip, Giovanni wakes up to hear his girlfriend's voice calling him in the middle of the night when he Энэ бичлэгэн дээр юу байсан юм бэ? Яг шүн дунд болж байхад нөө Giovanni гэ залуу маань найз охиныхын дуугаар хэнийг өөргөн дуудаад байсан гинэ. turns to the bed. He makes a terrifying discovery. Ойлгосонгүй найз охин унтаад байгаа юм шүү. За нэг энийг л харчаа. Манай найз охин болон бит хоёр унтаж байсан гинэ. Тэгээд би сэрсэн. Найз охин өөрийг нь дуудаад тэгээд энэ залуу сэрсэн байна. Гэтэл за одоо зэ. За юу гэж? Giovanni's girlfriend's voice can clearly Хонгор минь гинэ. Яа. be heard calling his name from down the shadows of the hallway. Short shadows when he was turns so back to I the was bed, there. we can see she's fast asleep right next to him. Terrified, Giovanni ends up visiting the hospital the next day as a result. Psychological toll of what he's been encountering in his home is clearly having an effect on him. And knowing that whatever is haunting his home was right next to him while he sleeps is nothing short of terrifying. The couple kept up with sharing videos of their everyday activities, as was their norm, revealing that they hadn't encountered any more of those horrific incidents since then. Despite this, their viewers cautioned them against becoming too complacent. In fact, they suggested this could be exactly how sinister entities operate. Appearing sporadically and unpredictably, primarily to build trust with their unsuspecting hosts. Then, seizing the perfect moment, these entities reemerged, and as it turned out, that's precisely what began to happen. Санийх яг нэг киноноос үг те. Яг нэг дунд нь интро нэг юунд нь оруулж байгаа клипүүд нь ямар амар юу юм бэ? За, окей. За дахиад хоолоо дуушмын сонсоос ирсэн дуучмын сонсоос ирсэн байгаа. Мэдээж найз охин унтж байгаа бах. Baby. За нүд шаага шо зогцсон яа. Sound of someone or something startles Gio, afraid. Ер нь бол яг шин төлөөр ийм сонсоод хүн зүгээр басдаг. Тэ айхгүй тийм ямар ч реакц үзүүлэх юм байхгүй шүү дээ. Тийм ямар ч тийм боломжтой байхгүй шүү дээ. But concerned, he approaches, and as he reluctantly walks towards a slightly open door, manages to miss something unsettling as the voice calls out to him again, pulling him in a different direction. Eagle-eyed viewers noticed it, but did you see it? Энэ хаалганы тэр нэг юм байсан юм шүү. Та хэд анзаараагүй хаа би л анзаараагүй. За харъя. Watch closely or you За might. ойртод хараараа. За юу байгаа? Юу юм бэ? Юу юм бэ? Та нар харж байна уу? Энэ юм биш үү? Энд нэг юм байна те. Зүгээр хаалга тэнтэл одоо юм өлөгцсөн юм байсан юм шүү. Үгүй юу? Энийг яаж In a нүдэж tiny хараад gap байна? in the door, someone or something with a distorted face can be seen peeking through the gap of the door and appears to be staring right at Gio. Ямар сони тэр нөө нэг жижиг юуны завсраар
нэг юм хүний нүд хараад ингэж байж нэг нүд гэж авах юм би одоо яаж харахаар мэдэж хардсан. Fortunately for Giovanni and his girlfriend, their torment doesn't end there. At 2 in the morning, Oh, couple are awoken to the same disturbing sounds that had been haunting them. За ингээд дуусаагүй юм байна. За яасаа харъя. За нэг гой жоохон айхгүй шиг зоригтой шиг харъя. За чи үнийг сонсноо юу сонсгоо? The latest update in Giovanni's haunting has left viewers concerned. His sudden disappearance from TikTok has led viewers to believe something darker might have happened to them. What they went through isn't a unique haunting, it's a bizarre phenomenon echoed worldwide. Take, for instance, Andy Winehouse's eerie encounter. He shared a bone-chilling recording to his TikTok page, a voice speaking from another room in his home while he was completely alone in his home. But what's truly unsettling is his claim that the voice was identical to his own. Absolutely no distinction. It was his very own voice. Here's the За одоо ерөнхийдөө би тайлбарлаад өгье заяа. Одоо дахиад нэг юм чимээ гарна заяа. Хүн ярина гэж байна заяа. Тэгээд энэ өрөөнд энэ одоо байранд манай Жованагаас өөр хүн ярих юмс боломж байхгүй. Яг л Жована ганцаар байгаа. Гэвч одоо энэ дээр гарах хүний хоолой бол video. За. Come here. Үрэтэр. Нааш үрэтэр хой. Нааш үрэтэр. Үрэтэр гэдэг яах гэдэг юм бэ? Оо яавраа. So, what do you think Саяны хоолой хийнэх байсан гэж Жована гэдэг залуугийн өөрийнх нь бол. is really behind these bizarre cases? Could it really be deceptive entities using familiar voices to gain trust, possess their victims, aiming to cross over into our world? Use the comments to share your thoughts. Юу байсан бэ? This next clip was uploaded to TikTok by Riffa Melinda and is captioned, "What Riffa Melinda гэдэг TikTok хэрэглэгчээс орсон бичлэг юм байна. the heck is that?" Viewers have no idea. За, шууд үзье. Guys. Tapi kalau di sini Yo, nggak murah sih, Bete. kelihatan ada bulan sama bintang. Nahan itu. A small white thing quickly appears before Oh. moving quickly out of sight. Юу амир. But what was it? Uploading the video to TikTok in search of answers. Many viewers simply have no idea what this is. But do you know what it is? Share your thoughts in the comments. Йоо, зэрэг гэдэг юу вэ? Know what it is? Share your thoughts in the Энэ ингээ харахаар ингээд энд нэг энэ зүйлс чинь ийшээг нэг гэрэл тусаад байгаа юм шүү. Тэ? Үгүй юу? За мэдгүй. comment. Uploaded to Reddit by user Rowan New. Юу юм бэ наа? Сүнс шүүсэн хүүхдийн тоглоомын талбай. Playground. Uploaded to Reddit by user Rowan New Duru. Рова ни юу дөрүү яа энэ ямар амир уушаад хэцүү нэртэй юу хэрэглэгчтэй юм бэ. 4 years ago, this video was originally posted on Facebook by a person named Hamid Ahmed and was recorded somewhere in the Maldives. When asked to describe a typical place where paranormal activity takes place, one of the last places you would probably say is a playground. However, this is exactly what the uploader seems to have found. За шууд ямар ч тайлбар хэрэггүй зөв шууд харъя. Савлоор өөрөө савлж байна. Гэтэ энэ бол өөрөө савлах ямар ч боломж байхгүй. Энийг ямар нэгэн зүйл савлуулж байгаа. Тэр савлуулж байгаа зүйлийг бид нар л харахгүй одоо. Юу юм бэ? Өөрөө савлж Spot it. За. Юу барьж ирсэн? Юу харах хэрэгтэй бэ? Closely. За. Энэ хараа. Та нар харж байна уу? Харж байна гэж Ghostly хэлсэн. figure can be seen perched on Яра, the edge хүлэн of the савлж ирсэн swing, бүр. then just disappears. The swing keeps on swinging. So, is this something paranormal? Яг баастэй. Хүн гинэ сүнс. Drop a comment below with your thoughts. Мэдээ сүнс төр ч гэсэн тоглох эрхтэй.
This next eerie video was uploaded to YouTube and has left viewers horrified. Jeric, a taxi driver based in the Philippines, driving down an infamously haunted road in Bugao City known as Loacan Road when he юу юм бэ? Филиппиний Богас City гэдэг газарт болсон явдал юм байна. Тэгээд Loacan гэдэг зам дээр болсон явдал юм байна. Тэгээд энэ залуу таксины жолооч юм байна. За. saw a woman on the side of the road waving for him to stop. This Түүний таксигаа барь явж байхад нэг эмэгтэй замын хажууд гараа өргөд даллаад зогсож исэн байна. is what happened. Зогсоод авсан бай. Йоо, за одоо энэс ямар тайлбаргүй бөөнө шууд үзье. Ашаа явах хатагтай. Хүн байхгүй шүү дээ. Яваасаа камерт юу швшчихсэнгүй те. Юу чалга. Йоо, за зуршлаарж байгаа. Зөө. Би бол аахгүй би ихтэй өөрөө амар яг амар эвгүй өмсөлчлөө. Бүр амар эвгүй өмсөлчлөө. За хараа би ер нь бол ингээд та нарыг бодвол би гэрэл үлээ унтрац үзэж байгаа шүү дээ. Унтрац шүн дөлөөр үзэж байгаа шүү дээ гэж. Юу вэ? Оо интернет. За арай интернет гасч идэр. Йоо ямар Multa tayo nasakay ko ah. За харин тийм ээ яалтчгүй харин бүр унаа авсан те. Бүр таксинд яалчгүй авсан те. Яалчгүй авсан. Яагаад хаалга онгоод байна? Тэр Yung nasakay ko. хаалга онгоод байгаа шиг гараад их юм. Diyos ko. Оо бурхан минь. Зайлч дохио өгөөд эргэж чинь да. Тэнд хин нэгэн байсан. Sumakay kanina pero bakit nawala? Машин дээр яг чамтай хин нэг яг байсан ойлгомжтой. Bagyo sabi. Barrio Scout гэдэг газар руу явъя гэж хэлсэн гэж шүү. Оо. May sumakay kanina wala. Яач эмэгтэй хүн тэнд байсан одоо явчихж гинэ. Rear passenger door to Jeric's cab opens and closes, and according to Jeric at that moment, a lady had gotten into his cab. She gives him the directions. Jeric drives for a short while, but moments later, he checks his rearview mirror and sees no woman. Jeric says that she must have simply disappeared. Oh my God. Jeric is terrified and checks the backseat of his cab, but there's no trace of the woman. What makes things even more creepy is that a secondary camera also recorded the exact moment Jeric pulls over. Одоо энэ дүрсээс хараад энэ дүрсэн дээр харагдана. Харсан уу? So, did Jeric end up giving a taxi ride to a ghost? Let me know your thoughts below. Оо, энэ ямар сэнийх нэр ямар TikTok user Cheryl Sweetie2 uploaded these next clips to her page last year. Cheryl says that for some time now they have been experiencing terror. Яа, за байж байгаа. Яг саний бичлэгээс жоохон гараад. Би нэг юм яг хэлэх хэрэгтэй. Саний бичлэг бол 100% үнэн. Худлаа гэж бодож байгаа комент хийрээ. Би нь бол унштай шүү. За ингэж бичлэг рүүгээ орцгоё. Find paranormal activity in and around their home. One evening, while Cheryl was sewing, her daughter, who was sat on the floor behind her, noticed something. За ээж нь юм ойдгүй юм шүү. Тэгээд ээжигээ юм ойж хат нь охин хажууд нь суудсан. Гэхдээ охин бас юу юм бэ? Ямар нэг зүйл анзаарсан. За ерөөхдөө л иймэрхүү. Гэхдээ хувцсны шүгний тэрээр анзаарсан биш үү? За. Moving in the closet. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. За. Энэ бол том хөхтэй нөө тий? Том хөхтэй тий? Хэдэн настай бэ? 10 настай. Strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins. I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? За яа. Түрүүн ээжтэй хэлсэн зүйлийг хэлээч гинэ. Under the closet. Ай. Уцны шүгний хаалгараад энийг байсан. Яа, гол нааг нь чимээ амир айлгаачлаа. Миний зүрх бүр яг бүр амир байна. Зүгээр. Би байхгүй зүү хараа. За юу аа за. Онгол.
Ой. Ой. Би зүгээр айгаа. Зүгээр жоохон цочшлаа. За тэгээ энэ чамайг айлгсан уу гинэ. Йой. За юм байхгүй шүү дээ. Мэдээж юм байхгүй. Энд бол хүний нүдэнд харагдах зүйл бол мэдээж байхгүй. Хүний нүдэнд харагдах зүйл бол байна л да. Мэдээж хий зүйл байгаа. It's okay. Яа энэ охин шокнд орчихжээ. Энэ охины реакшн бол ер нь үнэн санагдчих шүү. Айгу үнэн санагдчих. Энийг манекеныг харахаар л бүр яах гэж манекеныг ингэж тавьдаг байна те. Зүгээр ядчтай цаана маа төшөөлө тавьж болдгүй юм. Юм хом за. Come on. Окей, Cheryl's чиний daughter жилсэн stares охин at аваад the closet гарсан. door in fear. Cheryl takes a look inside. Mannequin startles her, but nothing seems out of the ordinary. However, the mannequin then begins to wobble and then crashes to the floor mysteriously all by itself. TikTok viewers were creeped out by this clip, with many mentioning that Тэгээ та нар ингээл бодлоо тийм үстэй зүгээр локер ботгоо тийм үстэй зүгээр энэ манекеныг ингэж тавих юм шаардлага. Тэгээ араас нь ингээл юм хийж байгаа юм шиг босоод араас нь тэр урд хойноос юм хом авч болно шүү дээ. Тэгэхэд ядаж манекеныг зүгээр юм хом төшөөлөл тавьчихна. Заавал их. perhaps the mannequin is haunted, but Cheryl says that strange things had begun occurring before she brought the mannequins into the house. A user commented saying, "Where you get them mannequins from, might want to throw them away." Cheryl then uploaded За саний хүний юг орчлоо. Тэгээ наад манекенуудаа хаанаас авсан яг тэр газарт нь буцааж авч хай гэсэн гинэ нэг үзэгч. this video, which was taken a couple of months before she purchased the mannequins. За энэ үйл явдлал яг нэг хүмүүс нөгөө манекенд сүнс харагдсан гэж ойлгоцсон байсан чинь. Одоо бидний одоо энэ үзэж байгаа энэ бичлэг яг одоо энэ бичлэгэн дээр манекеныг авахаас 2-7 хоногийн өмнө шүү. За. Тэр одоо энэ бичлэгэн дээр ямар нэгэн зүйл болвол манекен учир байхгүй гэсэн. За арай. За жоо хоол юм ярьслаа. Гэтэ зүгээр зуучлаарай бас. Зарим хүмүүс бол тайлбар яалч хэрэгтэй байдаг. Яа энэ охин хаалга онгол. Энд ямар нэгэн зүйл байгаа юм уу? Энд яриад байгаа юм уу? Ярил өөр юм ярмаар тий. Оо яа. Тийсээ нэг юм хөдсөн үү? Ларсан уу? Тийсээ энд нэг юм хөдсөж харсан бодлоо тий. Энд энийг юм унжсан байгаа юм. За, jump scare юм шиг зүгээр аах шүү зүгээр битээ агаар би хамт байгаа шүү. Нөгөөд чи өөрийгөө харуулахгүй гэж байна. Чи өөрийгөө харуулах зүгээр юм да. Cheryl's daughter walks over to the closet to see someone or something has called her over. She opens the door and just stands there for a while before exiting the room. Both of these clips have left TikTok users creeped out, with many believing that something has been haunting Cheryl's home for some time, and after bringing the mannequins home, has now possessed one of them. But what do you think is going on here? Let me know in the comments. Би чамд ёо shadow bastard нэг This хамгийн next дургу. clip has been shared before. The clip comes from a user named Genevieve's Monster, За Genevieve's Monster гэдэг хэрэглэгч. who recorded the eerie moment while home alone with her daughter Miley. Genevieve За охин Miley-тайгаа хамт одоо өдрийг өнгөрөөсөн гэрийн бичлэгийг оруулсан байна. says that she heard her daughter talking to someone when nobody else was in the Охин хин нэгэнтэй яриадсан гэж юм гэтээ хинч байгаагүй. house. Worried, she took out her phone, hit record, and caught this. Санаа зовоод утсаа аваад битсэн байна. Lorelei, come here. Оо shadow bastard. What are you doing? Just Genevieve's daughter Miley walks over. Одоо хараар та нар. Dark, shaped like a figure, can be seen moving in the darkness seconds before Miley emerges. The video ends shortly afterwards. Genevieve says that at the time she didn't notice the dark figure, but after watching the video back later that day, she was horrified by whoever this unknown figure is.
Some viewers suggest it's a shadow figure, while others are skeptical and think it's more just Miley's shadow cast on the wall. Yet, many argue this, though the majority agree with Spider Яаж яах юм нэг жоох хөвгт дэвшлүүд бас. Man Love, who says, "What the hell was that?" So what do you think this is? Is it something paranormal or just Miley's shadow? Let me know. Энэ үнэхээр Shadow Bastard уу эсвэл энэ Miley гэдэг энэ жоох охины сүүдэр үг нэ. Энэ сүүдэр ах бол ямар ч боломж байхгүй. Асал хөдөлгөөн ял өрөө баст. Captured back in 2020 and published to the internet by Arca Toys in 2021, this creepy video went viral across TikTok, leaving many scared to sleep with the lights off. Arca Toys says that he, quote, hears things every day, especially during the night when everyone is sleeping. За, ерөнхийдөө өдөр болгон маш хашинчтай зүйлийг сонсдог, ялангуяа шөндөлөөр сонсдог энэ залуу. And late one night, as he's about to head to bed, he noticed something in the corner of his eye and started recording. Alright, tell me I'm on. Йой, за зоочлаарай. Гадаа нэг чимээ гараад жогцоллоо. За, бөөнөр харцгаая. За, зөв үзье. Every time I Who's turn the on back the one? light, there's like a shadow there. You- Watch. Oh. Start again. What the? Tell me I'm not on. Dude. За одоо дахиад Hell no. What the? Dude, I'm out of here. дахиж At удаач first, нэгтэй. the far Oh, room it's looks out of the empty. control. However, when Arca Toys flicks the light off, what looks like a dark figure can be seen standing there motionless at the back of the far room and seems to be watching him. Then, when he flicks the light on, the Yeah, figure миний- disappears. миний нөгөө However, when he does жижиг it үстэй again, болсон. whatever this Амар appears болсон. again, and Arca Toys gets out of there. TikTok viewers were left frightened by this one. Yeah, энэ Many бүр- comparing it to the horror movie Lights Out, where a malevolent dark force only appears in the dark when the lights are turned off. What do you think? Is this a paranormal occurrence similar to the horror movie Тэгээ энэ кино мэдэн сайн short film ахгүй сайн. Lights Out? Or Нөгөө is сайн it бол all гэхдээ just a энэ бол гэхдээ саяны well-orchestrated тэр horror prank нөгөө short illusion? фильмээс Comment аим what шиг you're харагдаж. thinking. Йой. Яа, за миний бодлоор би яагаад энэ яг энэ нэг Shadow Bastard те энэ яг ийм юм заяад тэгэхээр миний яг нөгөө бодсоор яг энэ л хамгийн одоо яг үнэхээр байдаг гэж үзэл хамгийн бодтой байдаг зүйл баг. Заримдаа бас бид нэг юм хийж явахдаа ч юм ингээл нүдийг булан муулсан нэг эсвэл эвгүй газар хүн бас нэг мэдэрдэг те. Тэгэхэд бол яг нэг нүдийг болон юм чи нэг юм хард дүрс те. За та нар мэдэж байгаа бах те. Мэдэж байгаас те. Дараагийн бичлэг рүүгээ орцгоё. Subscribe дарахаа битгий мартаарай. Чи яг бол дараагүй л үзэж байгаа шүү. Subscribe дараарай. Баярлалаа. This next creepy Маш их clip was uploaded to the Thai Тэрүүг орцгоё. TikTok channel. Хоёр за It энэ looks чамайг харж scary. байна. За Was left энэ чамайг дандаа хардаг. viewers spooked. The title, which translated from Thai to English, says visiting За, Thai houses TikTok in other English provinces. Зөв. За одоо нөгөө гарчхийг нь орчуулсан юм байна. Тэгсэн чинь нөгөө юу яасан person юм behind the camera бэ? exploring an old Байшинд abandoned одоо building тухайн when нөгөө they орон captured нутгийн хүмүүсийнхаа нөгөө someone or орхигдсон something байшин on зочсон гэж camera. за. За, нэг айхан бол байхгүй хоо зүгээр хараа зүгээр. За, юу хий за. Окей. Одоо л бүүнээр айхгүй. Одоо л энэ үлдсэн өмчлүүдийг бол маш гоё үзэн. За, юу харах хэрэгтэй юм бэ? За, хаана юу харах юм? За. Йоо, за та нар харсан. Би яг хараад ичи. The creepy, pale Юу face, за хотлоо илүү dark дээ. eyes, Хотлоо хасаа staring гэж. out of the Наваад чинь rafters би энийг хотлоо directly хасаа at the гэж person ёо. recording, who, judging Яа, by за одоо their та нар reaction, doesn't see it. TikTok viewers were left spooked by this clip.
many believing this user encountered something otherworldly. However, some just aren't convinced and remain skeptical. But ultimately, what do you think about this clip? Let me know in the comments below. Яг ингэ арсан чи ёо ямар амар марч үү те. За уучлаарай яг өндөө бол айхгүй гэж бодсон. Наагаас нэг юм жоохон амар аимхай гэж бити одоороо. Гэтэ ер нь бол айчлаа. Сэнийх бол ямар юм. Final video for today comes from the YouTube channel Gorilla Hot Tortilla or Tortilla. Anyway, the video shows a group of friends exploring a forest somewhere in Poland. Short while into their adventure, you come across an old abandoned farmhouse and barn, which ирэхэд бол ад левел хаалт авсан юм л үү те. in total disrepair. However, as nightfall begins, хууч одоо хууч realize огцоод need to фарм set up хаус camp гэсэн байна. somewhere За and одоо энэ make харж their way бид нар back into the forest. Several hours pass, and the group make a decision to return to the abandoned farmhouse that they came across earlier in the day, and it turned out to be a very bad idea. За одоо ерөөд яг бичлэг рүү орсонгоос тайлбарлаад үгүй. Энэ хэсэг найзууд ерөөдөө бол санитар фарм хаус очичоод тэгээ буцаад ойрогоо ороод бас нэлээд олон цаг явсан байх нь алхсан юм байна л да бас. Тэгээд ерөөсөө хоорондоо ярилцаа за өдрийн нөгөө харсан фарм хаус руу буцаад очиё гэж одоо шийдсэн юм байна шүү. За. За. Бид илүү ойроос хайх хэрэгтэй. Энэ бодлоор яг би яг энэ тал авч явжсэн гэх юм. Юу хайгаад байгаа юм бол нэг юм хайгаад их юм. Би яг энэ хайдал унгаасаа гэж. За тэгээд ямар нэг юм алга болсон юм байна. Тэгээд хайгаад өдрийнхөө нэг хуучин фарм хаус дээр ирсэн байна. За. Энд юу ч алга гэж юм. За мэдээж юу ч алга. Бодол айхгүй шүү. Юу вэ? Инээгээд байгаа юм уу? Ойлаад байгаа юм уу? Нэг юм араас нь ойрлж байна. Spin walker. Дахиад ойлж дээ. Сайд нар фарм хаус юу харч ба? Skin walker юм баг та. Ямсан юм те. Сэнж явах те юу. За хэсэг цагийг яасан биш үү? Эдэлсэн байна. Катсан байна. Нилээ саяны сүүлийн бичлэгээс хойш энэ одоо нилээ олон хугацаа өнгөрсөн гэсэн үг л те. Тэгээд хэрэггүй хугацаагаа катлж авахгүй юу? Нэг юм архираад байна гэдэг юм. Өөрлөмгүй үзэрсэн үү? Яна ямар чимэгтэй гараарай. Гарчээд хүлээгээрээ гарчээд яана гарчээд асах хэрэг байна уу? Нэг асаачлаа л та. Асаачлаа те. Хүлийн чимээ. Сонсно.
Чимээг байхгүй байсан юм бэ? Энэ чимээг гаргаж байгаа. Яа, тийм хагаггүй бүр хаашаа гүйж байгаагаас мэдгүй ингэж одоо гүйж болж байгаа. А за гарчид тасаачлаа. Гарчид тасаагач тэгээд баригдана л та. Сахгүй гүйчээр өөрөө төрчих гэдэг ямар ч юм бэ? Яа. Одоо архирах юу юм бэ? Юу гэж нэрлэх юм бэ? Архираад байна. Архираад Архираад ч гэхгүй сте. Архираад гүгээд ах юм. Биш араас нь хөөгд ах юм. Яа ба гол тэгээд илтэнзи скин вокер харагдах үү. Хараа нэр харагцсан ширэн сайн ч юм уу. Энэ бичлэг ер нь яг фейк үү те? Энэ бичлэг нь яг real үү те? Өнөр үзье. Яа н хойлох нь болсон юм шүү дээ. Оруулаа байна. Oh my god. Rolex. Араас нь хөөгд нь штэ. Гүү. Өндөрлийг хадлахгүй шүү дээ. Өндөрлийг хадлахгүй юм тийм үү? Эргэж харсыг араас нэг хөөгдөх шиг байна тий. Ёо би яаж ч дуу намирч шахаад би. Заавчлаараа би жоо саадулж магадгүй танарт. The friends see something so chilling, it makes them flee for their lives. A creepy looking figure can be seen just dangling upside down, terrified, and without a second thought, the group flee the barn and head back the way they came. After some time, the group stop to take a breather, but then the sounds of something can be heard growling nearby. The group flee further into the dark woods, and right before the video ends, the camera briefly captures whoever or whatever is chasing them. YouTube viewers were left debating in the comments on just who or what this is. Many believe the group encountered a skinwalker, and some go as far as suggesting it to be a quote vampire. За вампир байсан. За мэдээж цусагч байна гэж байх тий. Skin walker ч ер нь бол байна гэж юу байх тий. Миний бодлоор яг үндэ бол энэ сүлийн бичлэг бол энэ фейк аа. Энэ бол фейк. Even Gorilla Hot Tortilla has titled the video as "We were chased by the monster." But who or what do you think chased this group of friends? Skinwalker, vampire, or monster? Or maybe something else entirely? You tell me. Thank you. Миний хувьд бол өнөөдрийн бичлэг бол үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгээд та бүхэн маань өөрсдийнхөө санаа бодлыг комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Бид эдгээрийг заавал унших болно. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай мэдээж subscribe дарахаа бити мартаарай. За тэгээд бие одоороо bye bye.